Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na ka Seng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kadipman kapor Kongres ka kular Bandung duk bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na ka Seng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kakurtang jangka Seng BJP na Mautha Raishan constituency, kakong Darikmen El Marshallong, kalapanpa baka party BJP watla kadang lung hapo kani ko constituency, Henry kani ka party, habayang rijor bat kiway pat kalong kabakraw tam hakari India. Lada pikiran ben kanu nuru tukan mau ba pi kiban sa job hakan di ke election, pin sedang up ya kadut bat kangap na Delhi. Shushu kalau ongru baka BJP kam day ka Seng ka Pyrshah ya ki Khristan. Henry kadai tang ka jingya lamba kala hakapor election. Ya kan diga jingya lang jangka kong Darikmen kalapun pau habakren hakirinsan yalap election kabalong hakashnong kinshi hakasngi thot diang jangka tayo but dia kan diga rinsan napanyan da ka dorbar shnong kinshi maria. Tip saya kata warna datang armet PMLA di bawah langsmat dia kan diga jelas jumi hajini Islam di bawah dat Henry hadu katne ke parti BJP kelala damne ya sibun di AKA na kabenta ke jelas jumi ke parti BJP warna kadang deh tang ke parti ke badang kandung apa jong kene ke jelas apa kene ke konstituensi jong Henry nasional dan anyati makane ke parti habanya ni jor bat kiwaipat kade ke parti ke bakratam apa jong dari India wala di kromdang katno kene ke parti kenal bah mati di bansa job kene ke election bro batidang up ya kedua bertangap ke banang si na Delhi ya banta kene konstituensi jong namar kata nasional banang ya kini kiwaipat di kandidat ngong wad jukot kulmar namar lada ipapa jong nanti na Delhi impasyo ya kedua bertangap kene konstituensi jong ke banjia tiang baka parti BJP kade kata parti kabaong baka anti Khristan baka anti church Henry kemaba kajing perkat di jeng kilang kendong kalong batharai andang job mangang nakane konstituensi ngan rak lah kutu kepiang ke Bastam bat ngan terwah man lagi bro ram bat ngan pentak ya kesembor nak selangat ditharai bakalong kunka kane kamla domong kenang ha ke parti kongres mensyaro hagapor bakang damrung hakane ke jelajong kadma kibrio kidang sadin hado kata-kata kiang ba nyimtre agane ke parti namar kade ke parti betam Henry suki habak gang bandrung hakane ke dong ke time bada ke jelajong kibrio kiit agane ke parti. Meghalaya TMC introduces Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Under this scheme, a direct transfer of Rs 1,000 per month, yearly Rs 12,000 will be made to a woman in every household as guaranteed income support. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC.